Lirio iti tanap. Tinapalapas. Iti panagsubli ni Jubilardi iti asyenda iti panaglangan na iti talungal daw. Ginandat manenda Alex ken Baldo adangran. Asutan ko man ni Baldo ti paltog na ngem inunaan ni Jubilardi. Inayaban nga rod ni Alex ni Baldo ket pinanawan danda ito iti kataltalunan. Kinasarita manen ni Senyora Lorna Tibaro ket kinunana na saysaya at ngagbakasyon pay laeng. Tamang anuan niya pa iti maramid da Alex ken kuana. Kabayakan na. Masakit met ni Bakat Victoria. Impadoktor da Magdalena. Kinuna ni Bakat Victoria iti baro. Ngay kalay sana kuman ni Crisanta. Tapno may matangan na pay sakbay apumusay. Itagagayem. Adtuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Sige. Umunaak nga ro din ang mapan maturog, Jubilarte. Mabit lang. Tiima, pinatpatam. Crisanta. Paikalay sa kakadikan niya. Jubilarte. Paikalay sa kakadikan niya. Oy. Paikalay sa akan ka, Jubilarte. Agyaman ak unay, Crisanta. Kumuwar kami ka ni Crisanta, nanang. Mapan mi kasarita ti padi dito'y dipintin. Padi? Kaya't yu asawan, anak. Agkalaysa kayo. O, nanang. Ay na, nagsayaatan. Mala, rumor kayo lata. Siya kunti makaam mo kiniin na Victoria. O, nanang. Mala, asikasun yung arod ti kalay sayo ato ha. Pasensya kayon iti kalabas, kakapsat. At dagayam kada kayo dagiti dinagdang Randa Alex kan Baldo. Siya tagkid daw iti pamakawan. Kaya't man ti pumanaw dito asyenda, senyora. Ay, kasubay ko. Ay saan Kumabot ko. Pag-aasiyo, ta saan kayo apo mampanaw? Ay, agsubli ka di pa ni Jubilarde, senyora. Agsubli pa ba ta? Wen, agsubli. Di kay madanagan. Kung saan nagsublay, nasa isa yata saan kami magtrabaho. Pumanaw kami na dito asyenda. Ay, woy. Di kay agdanag. Agsubli ni Jubilarde. Naungot na baldo ko na. Nagbakasyon laeng. Ay, woy. Iso apang naasiyo, ta agtrabaho kayo kuma. Baldo, isaganam ti kotse. Kotse, senyorito. Mapanta ka DJ Sentro? Wan, kalpasan na. Mapantay di abag. Medyo adayo-day ta lugar nga bag, senyorito. Ipasir kay Jay. Kat pacheck, magustuhan. Aguray ka, senyorito. Anya ka di ti adda ijay. Mamon to. Ngamsak ben. Mapantay iti beer house. Tada kontak ko Jay, may papan iti babae. Babae, senyorito? Wen, nasaysayat ngamin no adda kadwata a babae iti papantay Jay abag. Nagpipintas damitan, senyorito. Di pa nagmanayom ti into na rin, Baldo. Oo, senyorito. Sige, idiretsom lang. Madamdama pa makadanon tayo ni Jay abag. Sige, nasaysayat magdalos kayo pa Sige, senyorito. Tulungan kitan. Sige, Baldo. Senyorito, pag gusto, tapno maprusak tilongputa. Apong Victoria, itantikalay sa amin ka ni Crisanta. Nasaya at unay. Intayo amin ang ijay simbaan, ina. Sige, intayon. Itapay, kablaawan kayon iti panagkalay sayo. Jubilarde, Barok, Crisanta, apo. Agyaman kami, apo.
ita, tadalpasan ti kalay sayo. Rumbeng ang maadaan kayo adagos iti anak. Apo. Anya? Ni Apong mat. Wan apong. Di kag danag. Aganak kami adagos, tapno mawawer yu pa'y mata. Or-orayak ti apo iti tumang. Kaya't ko ang maaw-awir pa'y sakbay apo mo saya. Wan apong. Alang arudan. Aginana kayon. Ket aginana kami matan ka na Krisanta. Sige, taamok anabandog kayo ananga si Kaso. Kadagit isa nga iliyaho itay alda. Krisanta. Naragsak ka kadi nakikalay sa kanya? Wen, naragsakak unay. Saan kanto nga nagbabawi? Saan to, Apolos? Agyaman na, Krisanta. Krisanta. Mabalin ka din ang kaktibibig mo? Wen, nawaya ka ang mga kanya, Jovilarte. Krisanta. Oh. Kukwa kay talab. Umay ka. Mapantay ti bangir asilid. Sige, mapanta. Kasanuay, senyorito. Mapan kami iti bangir asilid. Sige lang. Oh my God, lovely. Ano yan? Hindi na ko dito. Kukwanak mat, Senyorito Alex. Ala, mapantamot iti bangir asilid. Itay kumapay Nabandog akon amagmag na. Aginanaak pa'y iti sirok to'y akasya. Naglawa at talaga ti asyenda. Nalawa ti asyenda ako kwa ni Pedro. Angam, nalawlawa man meten ti asyenda day di Juanito. Gamrod ni Pedro. Gamrod iti kinabaknang. Urayan niya pa iti aramidan na. Basta matagikwa na ti kayat na at tagikwaan. Agawid ako na ijay farmhouse. Ijaya kon nga agina na. Oh, at itilugaw mo ina, Victoria. Mangan ka itilugaw. At dalaok na day nga itlog. Agyaman ak, Magdalena. Ay na, nakasing-singpot ka kada kami kan ni Crisanta. Akpada kayo iti anak mo. Anasaya at ti ugali na. Awan meten sabsabali kada tayo, ina. Nang runa ita tagasawan da Crisanta kan Jovelarte. Uwing ka ayam, saan da ka di pa'y anak ka rieng? Saan pa'y ina? Bay amlaan ida maturong pa'y. Tapno do adagos ti agbalin nga anak da. Ay, si kakit dimot Magdalena. Marayawak iti ibagbagam. Oh, makita yo. Di marayaw kayo. Malangarudan. Kanin yun to'y lugaw nga insaganak. Ibusin nyo day ta, ha? Agyaman hak, Magdalena. Ay, talaga akanak da ito'y. Tapno, ad-adda a pumiksaak. Ngamin, kayat ko pa'y amakita ti agbalin nga anak, da Crisanta ken Jovilante. Senyorito, nasaysayat ko man na para dalos iti dayjay arrest house mo. Diyan ka na yung pagkaruk na dagayam kabukbuko da mabalay. Juan Baldo, 5 na taon da balay. Imparamid ko kadag iti amok analay nga agaramid iti balay.
Nagmayat ijay, senyorito. Talaga, mayat. Kano ay nagsubli tayo ijay? Uray ka ano? Senyorito, masapol nga itugot tamanan nagiti doa ka duata as sexy. Hindi talaga yan. Dito ko tayo da. Idagasta na kita babae iti ayanda. Kalpasan na. Mapanta makisugal. Crisanta, agsubli ako ni Jacinda, ha? Ket, di mo ko mabaybayan ni Apong Victoria. Wan, di kagdanag. Agsubli ka manin iji asyenda. Madanda ka nakbarakan ka. Di kagdanang Crisanta. Gaputadya akong itulok at dakas tiramay denda kanyak. Jubilarte. Agawid ak tunggal Sabado ti Rabi. O sige. Aganad ka nga rod iti dalan mo. Agananad ka akanayon, iji asyenda. Wen, aramidak na ita para kada kayo a pamilya. Agyamang kami ta nagsublikan jubilar day. Sa kami kumanag trabaho dito, itan pumanaw kami kumanag tayo. Pag-arok mi ano, pimanaw ban. Saan ka kapsat? Nagbakasyon lang. Ket agyaman ak ta saan kayo pimanaw. Ay, nung pumanaw ka dito, hindi pumanaw kami matay, jubilar day. Saan ko makakapsat? Ituloy tayo ti trabaho dito asyenda. Adda kagaya mo, Jubilarde. Agyaman na, tadakan. Senyora, Ambom ka di, asan akayat dagiti trabahador ti agtrabaho, no awan ka. Mabuteng dangamin. Kaamangan no dangran manen idada Alex kan Baldo. Sa dino ti anda senyorito Alex Canbaldo, senyora. Pinapanaw ko ida dito'y asyenda. Pinagawid ko ida ije mansyon. Ha? Dua a Domingon, asa anda nga imimay dito'y asyenda. sapsapulak lata ni Crisanta Baldo. Tirupa na amo ti sapsapulak. Awanan day jay akrisanta, senyorito. Saan mo na masarakan pa eh? Imposible. Saan ang harot ang masarakan, senyorito? Mangtangdanak ititawa mang sapul kan kuana. Wala. Nasaysayat pa'y nukas tati aramidan. Uray manuataw titangdanak. Basta masarakan dalakit din ni Crisanta. Ngam, senyorito, kasanon, no adanan iti asawa. Sana parikot day Baldo. Adaan man iti asawa, wenno awan. Kukwaklat ta. Talagang sakit diyan na in love ka unay kan ko na, senyorito. Day tatipod no Baldo. Bukbuka man ti baso ta. Uminom ta. Magdalena, isaganam ti balon ko. Tamapanak ijay uma. Anya, mapan kayo ije uma? Una. Agam nakapsot kayo pa'y ina. Saan? Napigsa ako. Agtumtumarak nga roden iti agas. Agraman vitamina. Anya nga iti aramiden nyo ije uma? Inak agkale iti kamutay. Kan agugotak mataan iti ugot ti kamutay. Tapnaw, adanatan asidaan tayaw. Anya, ay naina saanan. Siya akong timapan. Kinapudno na, panggap ko magkatimapan ijay uma. Kasaan tayo ang nasarsarungkaran. Ala. Mapantangarot adwa. Kuyugan na. Wat-watak ti bagay. Alaman laangan. Da kayo timatungpal ina. Ay, agyaman ak. Nalpas man ang titrabaho dito kanatangan. Papanak matitay di kapagayan. Masapo na sarong karak dagiti amin amuna dito asyenda. Kalpasan dito ay. Umanlatiwak man nandita bangir pa yung asyenda. Jubilarda! Tapalto kan Alex. Diyak lang pagarup nga daka man dito asyenda. Senyorito,
Gundaway taitan. Oh, Ipapasta ti sakit kinakamtaken ko na. anya ti kaya Josawan? Sige, Baldo. Umunakan. Karkariton ka iti laban a mano-mano jubilarde. Wan mano-mano ang laban. Sige. Tay talaga yan, Baldo. Nuday tati sapsapulam. Ipay ko. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Kaano ngagpatingga ti panang ririribok da Baldo ken Alex ken ni Jubilarde. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Pinapalabas. Nagkalaysan da Crisanta ken Jubilarde. Kalpasan ti sumagmamanupay ng aldaw. Nagsublin ni Jubilarde di asyenda. Bayat pikaddanay di asyenda. Dimteng da Baldo ken Alex. Kinarit manan ni Baldo itiranget a mano-mano. Ket pinatganda ito'y ni Jubilarde. Itagagayem. Adtoin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Kariton ka iti laban a mano-mano. Kita mano talaga analaing ka? Sige. Nuday tati kayat mo. Patgan ka, Baldo. Kastagayam, ha? Senyorito, agrisi ka. Takakaasi iti pamayakken ko na. Sige, Baldo. Jubilade, laglagi pam asak tinang isuruken ka iti panakilaban. Iso nga imposible nga bakan na. Anya pa'y langarot ti Orayem. Sige. Dumarop ka, Baldo. Nalisyam kampay niya. Daytoy nga. Agin lalaing ka talaga. Daytoy. Sakti sangwar, Jubilarde. Senyorita. Sakti labanam. Daytoy tikong ta. Awan mo't gayam ka ba lang? Saan ka kaya palapanan, senyorito? Iso pangasim. Tay sardeng tayo dayto yan. Ipakita ka nga tilaing mo. Daytoy pa! Senyorito! Daytoy ka diti kaya yo. Pangasyo atwa. Sardunan takot. Sandak ang mapilit at pumanaw dito asyenda. Gaputa ka sa pulan nakti asyenda. Maawatan nyo! Una yan nga arami diyo. Pinaritan kayo amapan iti kataltalunan. Nganapan kayo lakta. Kalpasan na. Kinarit niyo manen ni Jubilarde iti laban. Senyora. Anya ita pinapasamak ka na kayo. Ha! Sika, Alex. Adan bukol iti rupam. Kat sika mo't Baldo. Bintak ti bibig mo. Ha! Ganapin nyo na ita. Natangkan ngamin ti ulo nyo. Kasta ba lang ti panagsarsari tayo, Lola? Idinto tada kami ti dinangran na? Ha! Kurang paikot nyo na ita naganap nyo ha. Ni kadiman ng Jubilarde ti sakit yo? Gapo, tawat basol na. Nasingpat a tao. Ngam kanayon nyo adangran. Balsak day dya at tao iti day ito nga inaramid na. Husto ko man. Awat na marudang ti maitultulong nyo iti asyenda. Sakit pa iti ulo ti papayo. Sika, Baldo. Senyora. Agsublikan ijay pagminasan. Pumanaw kan dito asyenda. Senyora. Laklakayan kan, Baldo. Ngamawan pa'y nagbaliwat ti aramid mo. Dakas kalata. Ni senyora man. No diyo kaya't apagsasawan kayo. Sardengan yun ni Jubilarde. Gapotay sa ti kasapulan ti asyenda. Maawatan nyo! Sana mabalinda ito'y Baldo. Masapol ang makabalas ta.
Una, senyorita. No kaya't mo, paltura kon tapno matay. Saan? May mayat no daytay inot arik nain na ti panagibalas ta. Sa bagay, kasta ngagpaisan ti aramidan ta. O sige, senyorita. Mang panunot ta na imbag no kasano. Noan niya ti aramidan ta. Baldo, saan nga iso ti balsen ta? No diket ti pamilyana. Ti pamilyana, senyorito. Juan, ti pamilyana ti balsen ta. Dayta ti kasayaatan apan ang balas ta kenkwana. Kasano? Mangtangdanak iti mangpaliw kini Jubilarde. Senyorito. Awan mo't pamilyana dito yung asyenda. Isungaro damang tangdanak iti mangpaliw kenkwana. Aging gamasiputan dati pagaw-awidan na a pamilyana. Mayat, senyorito. Nasaya at daytaan na panunot mo. Sabi po, trabaho dito pagminasan, senyor. Malay mo to. Sigurado ka, Kabal Amon? Oo na. Kala, imay mo dito yan. Kapalado na talaga, senyor. Wala lagi sudan niya. Kasayano kasta, Doro. Amigo! Awan ba nang diapasto tayo? Nagdara sa may bus. Kasta ka di? Kan arak matan, amigo. Naipos kami na. Di kagdanag. Ing kami mangalay ti abasto. Amigo, sika man ti mangibaga. Talaga ka di analaingan ni Doro iti trabaho iti pagminasan? Well, amigo, nalayan. Kabisado na ang nagitiararamidan na. Talaga kabalan man. Maragsakan ako unay, gapo iti dayta. Sige, amigo. Mapan kami mangalay iti abasto. Kaduak ni Doro. Agpasapat kami tulangan kadagiti lalaki ditoy. Taado ti alayan ming abasto. Kang runaan ti arak. Awan, amigo. Awan na talaga timakunakan ka. Tasan tayo agbisin. Ngaputado latam at timakmakan tayo nga aggapungan ka. Sige, amigo. Agpatuloy kami kini Doro. At ti ba sa'yo, senyor? Agyaman akbal. May mas na ipigara ka. Sige, aglanag tayo. Kakaiso na nga ni Lolo amang danggay kada tayo. Wala, senyorito. O sige, danggayan kayo nga uminom. At danasken na pagsasaritaan tayo may papan iti pagminasan. Senyor. Anya daw ta, Lolo? Ibagayon lang, senyor. Iti mabiit, mabukudan tayon ti pagminasan. Tawan ton ti kabingay tayo. Kukuaton ti pagminasan. Gatsak tulang ti mairanod. Talaga gaya man nagdakil dahito ang mansyon, senyora. Wen, Jubilarde. Dakdakkel daytoy a mansyon ngem ti mansyon mi. Itala nga sumbrikak iti dahito ang mansyon, senyora. Wen tapinalo katakon. Kandituya kun nga agnanaed. Kayat ko nga minakanayon a madalusan daytoy a mansyon. Taamangan no madadael no saan a madaldalusan. Nabayag ka ni dahito ang nakarikap, senyora? Wen, nabayagan. Kat man idi a madalusan. Ngam, napanunot ko akanayon ko matipan nakadalus na. Nasaysayatan no kasta, senyora. Wen gayam. No kayat mo, dito'y kan nga agnaad, Jovilarde. Ha? Wen, barok. Nalawa daytoy a mansyon. Magpili ka laang iti kayat mo asilid.
Sige, senyora. Patgan kayo. May mayat no dito ikan nga agnaed. Tapno adda kadwami ka dagiti innalak a babaunan. Wan, senyora. Tangay kunam nga italaeng amastrek mo na ito mansyon. Sige, mabalin mo ti agpasyar. Mabalin alokatam ti amin asilit ti mansyon. Kan kita amatan ti kayat mo asilid. Tadito'y kan nga agnaed. Dagiti ladawan iti diding. Ladawan ti addanan edad na. Nalabit. Isu dagita ti agnagan iti Senyor Juanito. Ken Senyora Medrina. Jovelarde, umay kan, intay manganan. Senyora. Kita ang gayam dagiti ladawan. Wan, senyora. Dagita adaan edad. Isuda day di Senyor Juanito kan Senyora Medrina. Kat dagita mutdoa. Isu dagita day di Olivia kan Lito. Nagpintas gayam day di Olivia. Ken natarmat ti asawa na ang nilito, senyora. Wan. Jak pinaikat dagita aladawan dito'y salas. Gaputa talagamat nga isuda ti akin mansyon iti daytoy. Senyora. Day talaang, tanukit kita dagita aladawan. Sungkan kanyak tiliday. Dumagsan ti barukong ko. Natayda. Gapo iti kinadakas ti pada a tao. Senyora. Ala, umay kan Jovelarde. Mapantan ijay kusina. Aguro-urayan ti makan anay dasar. Onya, Duro, naisaganan dagiti awiten tangag subli jay pagminasan. What, senyor? Tulungan mata ni Balto ang magalit. Nasayaat. May karton namin ang senyor. Ay talagin mang bit-bit. Ti aramidin tayo. Sige, papasyarak lang ti kataltalunan sakbay nga agsublitay jay pagminasan. What, senyor? Kumusta ti Asyelda, Jovelarde? Kas iti sigod, senyor. Nasayat na ta. Diya kaya ta pumanaw ka dito Asyenda. Numabalin, saan ka kuman nga agbakbakasyon? Ha? Sikam ti makamo ditoy. Agsubliak manen ni jay pagminasan. Sige, senyor. Agpasweldo kayo latan iti kaldawan ti sweldo. Tanalpas matidian nagsarita kami kini Lorna may papaniti dayta. Sige, senyor. Saan mo abaybayan ti Asyenda, Jovelarde? Uwan, senyor. El paso amigo. Naluto manen di may sapaya malito. Mabalinan yung tailako dagiti naurnong nga palito, amigo. Kasta ka di, amigo. Nasayat unay. Urang tandigat. Agpasudad tayo, amigo. Ariglato, amigo. Ay na, kwarta manen. Huwag mo tayo ito, amigo. Sige, tagi na nagpaibit, amigo. Nabanuga ngamin. O sige lang, amigo. Di man na. Hindi na lang mo nagdakang tikupit ko. Nadya kang sirib, awan ti maghanap ko. Sakto, tiyan ano ti kwartana. Senyor, ulat mo may sa ti pagluganan tayo. Ulat mo ti kotse ni Bus Napoleon. Imo na ti kotse nagluganan da amigo Napoleon. Senyor, Senyor, Kalbasa na may lako dagiti balito. Sa anen ang makasublipay ni Napoleon dito'y Buena Vista. nasayat man, senyor. Ala, sururtem latatikot si da Napoleon, Baldo.
mga lumay itong parte. Sayang, tibalipat. Alex, apay asan ka si Murot kada lolom ang nagpasyudad. Dito yak lang asyenda, Lola. Iho, apay no agtrabaho ka. Adamot nagadalam. Apay no maggad kalaangan. Anya? Nasaysaya at pa'y tikas dyan nga aramidam. Ngam ti agar aramid ka iti kalukwan. Rumwarak man langan. Oh, papanam, Ija ka talunan. ingkamanan reribukan ni Jo Velarde. Isula ka na yung tatay ti panunot yo. Kurso na yung samat na rin. Anya? Bastos ka talaga! Makauma kayo. Awan lakat ni Jubilar ti bagbagayo. Dita kayo. Hoy! Alex! Agsibli ka! Alex! Oh, bastos talaga dahi dya at tao. Jack amuno apay adimakkel abastos. Idinto tain surok mat itinasaya at asursuro. Nagpintas sa talaga dito yung mansyon. Nagpintas na ito yung silid ngayon ko. Kasla iti pa nagriknak. Kat siyak takin ko iti dito yung mansyon. Nakalaglag ang tiriknak nga dito eh. Mapanak man kit ti salas. Kitaak man ang nagitiladaawan iti diding. Sana ka maumumamang buy-buya ka nagitiladaawan. Mapana ko iti salas. Sayang. No si bibiyag kayo pa'y kuma. Nalabit ada kayo pa'y lang ti mangimatmaton iti asyendayo. Senyor Juanito. Ket da kayo mat. Olivia Canlito. No si bibiyag kayo pa'y lang aging gaita. Nalabit na naragsak ti binangon nyo a pamilya. Ang sayang. Hoy! Anya to aramidam dito ha? Senyorito Alex. Apay nagdaka iti dito yung mansyon. Awan karbanam nga umatak dito Ha? Sige. Rumwarkan. Taawan ti ka imudingam iti dito yung mansyon. Sana may bagay kan ka tikas ti mansyon. Ti may bagay kan ka. Kat kulungan ti aso. Anya. Ala. Rumwarkan ag bibisin. Anya ti mapasamak iti dayta akong daway. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio. Iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!